ia le tua whaftai tatou ainga ma lola var whamalosi. Hallelujah. Ia tui lola tatou olo e whalongolongo i le fionga pa ia le tua. O le umala sare la asawa o na tua atu e mate le ia sae lua. Ia la mate ofo Yesu e asi ainga le o nui i o i si atu nu le ta ua atu. Ia ai le a le fa o le ia le tua e fa ia na ekalesia ia Yesu e fa wala na ekalesia. O le asu e tatou tusil tae au nei le i le luka lon ta upu mua. Hallelujah si. O te fia tau tala le tae au nei i le FAATUMUINA o tātou e le mana o le anganga pa i o le atua. FAATUMUINA e le mana o le atua. Whai whatasi FAATUMUINA e le mana o le atua. Ia FAATUMUINA e tātou le. Tātou whai tau inisi o example tātou te waaia e la tau o e sa FAATUMUINA e le mana o le atua. Ia mai ei le suinga pa ei se mea sa tupu ia i la tau. O le upule o le whaatumu o le anganga pa ia pe ua influence le nganga pa i o le tua e ia le mea e ia le tali le tangata pe a FAATUMUINA le mana o le nganga pa ia so tangata lava FAATUMUINA se fai fatasi FAATUMUINA le mana ia ona tautala le FAATUMUINA le mana ia perfecta le FAATUMUINA le mana ia ona morimau le FAATUMUINA le mana ona oso le. To se falling on my ile so se taimi lava o lo refer ile FAATUMUINA a o lo refer ile anganga pa ia e ia le whaatinonga e whaali mai. Anytime that in the New Testament it's a mention of being filled or being influenced by the Holy Spirit, there is always a reaction. E ia le mea e whaali mai e le tangata ua FAATUMUINA po ua haia aina le mana o le anganga pa ia o le tua. Amen. Ia ile luka la le lon ta mua la tatu tau ile nei mau whaingofia le. O ni ngalo ia te oil tu stala le tasi le tusi ngaluenga. O in tusi ngaluenga. E luka ia o whewhenga luenga i luka. GP. Ia o fo mai luka o le tu stala lava le tasi. Ia le tusia le luka ia le tusia fo ia le tusia ngaluenga ia vataula le feupoe luka mo feupo sulima vatau sulima lima tala le winga ya Yohane ia awa e sili o ia i luma o le alii e le inu o ia i se waina po se ava e FAATUMUINA foi o ia i le anganga pa ia e afua ina whanau mai o ia. Te whaitau, au wā e sili o ia i luma o le alii, e le inu o ia i le waina po o le ava, e FAATUMUINA foi o ia i le anganga pa ia e afua ina whanau mai o ia. So Ioane la tatu whatainga mua. Whamai e afua mai o iai a whanau mai o ia. Winga a o iai al mana volontina a whanau mai. Whamai e FAATUMUINA o ia i lea. Lea nganga pa ia. Toi whaitau whalei, toi whalea la iai. Su lima ia a wā e sili o ia i luma o le alii, e le inu o ia i le waina po o le ava, e FAATUMUINA foi o ia i le nganga pa ia, e afua ina o na whanau mai o ia. Lona winga o ta maiti e mawhai lava o na FAATUMUINA e le mana o le nganga pa ia a o le i whanau mai. Amen. A o le i whanau mai le pepe e mawhai lava o na FAATUMUINA o ia e le mana o le a nganga pa ia. So tato wa whaitau lai le reaction na John. I le whai upuna e whāsu maltasi le whāsu whaia. Luka mo whai upo
Ia talila le mantua na wan lo Maria wa fa talofa tu Maria ya Elisabeta ya ai fa mai lo tupo lo mele fa tafa po fa sumar fa ya fa uta foi wa o mai le leo lo wa lofa yo talinga wa o mai le ia te whetau, whaau ta foi ua o mai le leo o lo wa lofa i o talinga, o na oso ai leo le tama i lo manawa male oli oli. Ia, wa tumu ia Ioane le mana o le nganga pa ia o lala me wa fai. Ia, tato whapea wa tumu, whaatumu le nganga whaatumu i le nganga pa ia. O le upu le faatumuina le i faapretania pe Samoa waiaina pe wa influence. Faintato faapea o le faatumu le i o le faapretania o le influence. Ia pe wa soaked. Ia por Samoa wa aiaina. Pe wa afia ia atu si upu fa palangi si upu fa palangi oleh under the pe kai tawi pe atu lungai na lona winga a faatumu tātou e le mana o le nganga pa ia pe a fia tātou le nganga pa ia pe whaaloloto tātou le nganga pa ia pe a iaina tātou pe o se matangi voi le wa whektai oe wa sau ia to oe na maua le tātou le mele whaifatasi under the influence ia le mele le maua e tangata e le whamaritus pa ia pe o tala ia whamai o Ioane le Baptiso e taimi e whanau mai ai. E a whanau mai e le inu i e se waina, e le inu fo i e se ava malosi. E le inu se waina po se ava malosi. He will not be under that influence, but he will be under a different influence. Amen. So le influence la leo le faatumuina o le mana i le nganga pa ia po soak, pe ua immerse, pe ua fōlinga mai, ua surround oe le mana o le nganga pa ia, pa ua sau le nganga pa ia lunga ia to e ua langona ina i langona, ma lau whaalongo, ma musele, moalawa lau whaalongo ina. Something's upon you. Pe iai se mea wa awhiai oe, pe iai se mea ua taita ina oe. O lo e sila mai o lo e sila mai ta o nei tai o pe te o lo le mele tala no ti ai. E si o masani na ita. Te lo se asa e indi si ita. When you are angry, you are under the influence. Le tele ni fa pe ta to fa mai. Si fa lo pu si mi ko kolo ispo. Tolo I fua se mena e fa ngalo le mai upu ia pule le file mu le tu I me tolo ifo. O time out for this time out. Ai le te fa longo tu ala tolo ifo ala influence fua o ala alu lunga I. O le tele o le time ta ofi lunga I. Pe fa tasi sipi ia tasi na upu fa ngofie. That is one of the best way to control. Walk away. La meti ata mai faali mai pela oi ata wana ai se meta una nai fu lava. Fa penala le me o e tatou le nganga o le tua fa tu muina e tatou e yai me tatou te langona ina. E iai me te whaalongoina wa taita ina iai oe. E iai taimi, o isi fo taimi te le langoina se mea, awa iai se mea wa e langona te alu e whai. O iai se mea taita ina iai oe, le mea le tata whai, ina ua whaatumuina, Ioane I le mana o le nganga pa ia. Le whai mai lona tina, he was kicking, he was moving, he was... Pole alawa le mea lau tupu ia te ia, ua mi ngoi le pepe. Na I le si whai upuna ina le whai upu e whāsu tasi.
Si fai tau fasutas. Ia ua whaalongo mai Elisabeta i lea lofa o Maria o na oso soai lea o le tama i lona manawa. Ua whaatumuina foi o ia. Te fai tau ia. Ua whaalongo mai Elisabeta i lea lofa o Maria o na oso ai lea o le tama i lona manawa. Ua whaatumuina foi Elisabeta i lea nganga PAIA. That's the second person. Lo inga leta te baba ai ia mua Ioane. Ioane, Luka, mua sulima. Leo te baba ia Ioane, John. O lua o le Luka mua fai upo e whātasi. Ia mare whawha. Ia leta te baba ai Ioane vo ia malontina Elisabeta. Te rawa ai le Luka mua fa upo ono fitu e. Te wa ai na ya Sakaria. So ina ua faatumuina Ioane le nganga PAIA. Le almen tupu ia te ia. Tato fa ngai upo le soso Le tau te loele am whainau soso, but I believe he was restricted, but he was making some movement of joy. Saya, he was kicking, there was movement. Ol tala lontinana, my lau greetings Maria, o whaalongo tu lo mingoi pepe. Ai interpretation al lontina, he was jumping for joy. He was jumping for joy, he was leaping for joy. Lona winga tau mai ai tātou, so se taimia sa wele mana o le nganga PAIA o le tua ia tātou. In fact, we already have, o le ia tātou le mana o le nganga PAIA. Ai le ai lo mawhau e te au wea ai le te tonu, ma e ona ina le upo le tua lo, ia le oli tonu ia to e te tū lava e te le respond. E te le whaatali se longa e sausasi au ngai atu oi. Pita tu pio ta vale fo ngari ya sola e kau ngai se foi lo chua yo es ka vale kau ngai po se me kau jump start. Ringo lo tala le ia e lo ia le nganga PAIA le tua tonu ya cho oi o lo ia le upo le tua wo umana creature ya cho oi lo fa le tua ya cho o lo ia foi lo wheel e te tauanga e fa pe ai o lo ia le oli le tua ya cho oi and you do something. So yela time ye sa wele nganga PAIA le tu an influence to au isi time you had to stir up yourself. Say if amen mai stanga tafa amen mai stanga tafa tua. Amen. O tanga tafa tua ye time ye feel mai le mana o le nganga PAIA matatu la ngona lo na mana ai o tatou o tanga tafa le nganga. Mantu ele te ia tātou langona. Ele te ia tātou isi me tai tātou ele nganga PAIA le tua. Whamai fai la Paulo. O tangata mātu tua i le tua. Po o tangata mātu tua wha le nganga. E ina ele nganga o le tua. Ele te ina o lātou langona. So whaaftai langona, whaaftai isi me sosoani, whaaftai me wha ile sosoani mai. Ele tauntai ia tātou e mea ia. E ta taunga whailau decision a ele sau olo i tonu ia tau le mana o le nganga PAIA o te respond i le atua o no lana upu. You have to stir yourself up. E ta taunga whaisau ngā luenga ia to e CEO lima mai alanga i le atua. Taunga whaisa mea ia to e ina i lo loto ia yeise movement i lo loto. Pe te le whaalia mai fo ia ai tonu le there is movement, there is joy. There is jumping, there is leaping. Olo yele oli ole tua tono loloto. Hallelujah. Le to ia se sio mana o tu leisan ta vale o le mea mata nga le ta vale ai tau tu leia. Elisabeta ina ua tumu Elisabeta le nganga PAIA fa melal me utupu. Lal mena fai. Se wo vivi. Se wo o mai wo sau whamaila na whamatalanga amu ia oe wo sau le tina o tua ia tia. Le tal no ia Yesu o Yesu e pei fo linga mai o le tina i le tino o le atua. Ia le wha o ngā e le kale sia le pope, a le tau te loa e le ai
I le tino ai na fio mai ai o Maria o lona tua Yesu. E na ila na vi inga, le ngata na vi foi, au perfeta foi. Amu ia al fafine, amu ia al tina e tali tonu I mea na whaalongo ai. Whaalongo le tala le tua, ma tali tonu I ai, amu ia tina, amu ia oi. Wo amu ia ha ua sau ia tau tina o tua. Amu ia ha ua lau whaalongo atu ilau whaafeiro ai. Amu ia voi oe awa e manuia le tina e whaalongo ma tali tonu. I said, that's her reaction in wafio mai le mana o le tua. When she was under the influence, paua io me saulungutu. Under the influence, paua me le fai was also for joy. Sakaria foi la fai po ono sufit, ta fai tau ye. Ia ua faatumuina Sakaria lona tama ile anganga PAIA ona perofeta ne aile o ia ma ua whapeane. Lan meu tupia Sakaria. Perofeta foi Sakaria. O lou perofeta o lou whaailoa lea o se wheaua lea tua. Po o lou whaailoa lea o se mea wa mai lea tua ia to oe. Le wa mai le tua se au ia to oe pe mai ata pe mai mafaufaunga pe mai se ngoa pe mai se mewa e longona ro tino faltino o le au we need to explain it, we need to unveil it. It's a tawana tato expose le au le wa mai le tua ia tato e le la taimi feta lai mai le tua ia to e faali si atu o lima you expose he the natural reaction e faali lo vala awatu le tua. E whaali atu lau tangi le tua. E whaali atu atonu leifu se me tupu ai like la ngonga tu lo lotu. Amen. Hallelujah. Ngā luenga lo nam ta upu e lua fai upu e wha. O tatu taimi e fai tau I a ngā luenga lua fai upu e wha. Tato toi fai tau ia wha molmole ngā luenga mta po lua po wha ia ua faatutumuina fo'i la tau uma I le anganga PAIA ua afu ai o na tau tala I ngana ese. When they were under the influence o le mele wa tau tala I ngana ese. See, there's always a reaction. Saulenga nga PAIA I lungo o Ioane, le pepe, le alme ufai. Whamau o oso, pa ua mu, pa ua kiki, ia o na vai, ilona oli, le whamai lontina, there was the joy of the Holy Spirit. Oli o le anganga PAIA, oli o le fia o lo tali I le taimi lea. A le alme nga trika I le word, I le wha wheloi. Pena foi lontina nala foi na break out ia ia le vivi mal perfectanga wo fa longo mena le fe mai Paulo le feso a woto te inu le waina e ona ai maulo vale ai fa tutumuina o tau le mana o le nganga PAIA ia o tau fe tala ia I salamo ma pese fa le nganga ma faivi inga mai o tau roto. When you speak from your spirit, when you speak, you stir up the worship. You stir up somebody to drink. You are giving somebody a drink. And they will become under the influence, not the other influence, but the influence that they will react to it. I remember to fire to Yatoe. I want to tali say if I might say, if I nga stir up yourself. You prime your own bank. Le fa mai tus PAIA tafe mai tonu le fa pe tafe mai le vai le stangata le fa mai out within your belly flows rivers of living water. Longo winga e mafaya o nga prime le pampo o ye lo fa tai le tua fa tai le tua lo wanga le fa tai le tua lo ngalo ma fa tau va ai se ata le tua fa tai le tua lo soani fa tai no lo maliusti nga mo
E luana e whaalonga le, te le whaatalitali se si, mai te le play minga fo i se si. Mai te le sau e lasu whapeo, play male worship team, le kele. Le kanga o le kempalau ko le mea pena. Ai se longa sa whawhea au e tāt kempalau whato ale le, ia pe tāt piano whato ale le. Ioe e sao, e whesoso ani mai mea nā, e mawhaifo ina whai mawhaalawe lawe mea nā. Ai tauto te le whaalangolango i mea nā, ina ia whaatumunga o tātou tumuli mana o le anganga PAIA. O le mele o te mana o whaamalosi ato oe, you do it yourself. Because o le mea nā tupu ia oe au e nofo i lo whale. Au e nofo i lo whale, pe le lola o ta wale, po le ale mea tupu ia ato oe, e te le whaatalitali sa ese worship team e sauma e vi le tua. Ai no fono lo fale pe fai lua misa malo to lua po la se me fa pena ia ta uri se ori nga mo kwao po la se me tupu lo fale a wo te fa tali se ilonga e se si mea e fa nga lo fo o lo fo nga i mai ia e ke anale in different influence lo fo nga fo ile lo ile mana e ma fa ile influence le tu lo fale wo tumu la tau le mana o le nga PAIA le almen tupu tau tala ngana ese. O tau tala ese singa ngana ese atu, ai e tau tala ngana mai le langi. Amen. E te ata mai ai o le tulangana iai. Ai ei nisi ngana e lanu ese e te iloa e le whetaui ia o ngā luengana were under the influence ki Apollo. Ngā luenga e whai upo e walu. Ia u whaasar vaenga lea, ia Paulo Masila o ia Peteru ma Ioane, aua ni tue tala noa lea. I lea lava ingoa ma ua tau whaamatau ia te ila ua aua ni tue tala noa lea ingoa. E wha mai mauna, ta whai tau i whaafo pe walu. Ia, fai tau les fai upaso ai. I le neiaso, i le lofa, ua whaia. Ia i loa e o tau uma, a toa malenu uma o ke riso o le Nasareta, o le na whaasata roina e o tau, o le na toe whaatuwina e le tua na ie ua oti, o ia lava ua toe tūma iai nei tangata ua malo lo yo o tau luma. O le maale nei na whaalea o ngā ina e o tau tufunga whaifale. Ua avea ia ma maatu li manu au pito o lunga. E le ai fo isa isi ngō e le lalo langi nei e olai. E le ai lava ngō lalo langi. Ua fo ina mai tangata e whai o na whaolai nai tātou. Ua wa ai la tau le wha maa losi o Peteru ma Ioane. Ma ua i lo tangata e le ia o ina ila ua male vale lea. Ua lātou wofo ai, ua lātou loa foi o ila ua. There was boldness came upon them. Ina ua tumu, when they were under, they did not care. They left up or disrespect, but they say, pule o tau, but there is a higher authority e tau ngau i oie. Whamai ua tumu ila ua le mano le nganga PAIA, tosi le lima whamai, o le maatu le manu lea na tau te ena. O Yesu le suafa lea na tau tangata lea, o Yesu lea tau whaasata roa, mantua le lope, pe nga o se lua maasinga talu na te, pe tolu maasinga talu na te alto le maliwa ai. O Yesu wal, o lea ia lau so o i le taimio na matanga le ekalesia. La e lo le leia e la tau. Le whai tau inga iei ana, lo iei kaiafa i. Vaenga le tasin whaatau, le na whaamasino mumua Yesu le waweau. Le vaenga la wafoi nā lewa tua, luan pe te ruma Ioane. Le whai mai, o tauanga, o kongang whaasata ro Yesu. Au Yesu ngā le na maliu, o lo na ingoa ngā lewa tua, pili lea. Pili le oso. Wa meltus pa iu kwa le ilo po la sala tau tali fai wa ia ko le kumat pili. Tal tono la ngona o tangata ia. Ai la tonga fa pe. Mai mau pa pe pili pe le ile. Ko sa wasili ala tau pili pe. Ngai lol sil po oil pule.
Le leanga o loto. Leanga o loto pe under the influence of the devil. Leanga o loto pe under the spirit of jealousy. Le foi mai o sakang fia sakang pati machoy le o pole ala val me tupu po ai ngo ai po ai nga faia po ai tangata na awala mai ai ka ngo fa fia fa tai wo so le pili so tangata tumu ma faatumuina le mana le nga PAIA le tua po ai sa wo le fa manuyanga I le kalesi po ai la vai ui mai ese upu po ai sa u se mele le ai tatu te oli fatasi As tangata lava ye leanga ti Apollo influence la to mai wow si kako Faavae Avia pe moi a fo lo ko lua ia fo le amala ia manku fo men kupoi na tu le mele le ia tala no mele o le fianga na o le ti Apollo o le fianga na that is expertise slender and accused divert our attention from the truth that the good. Well, la tala. If you are charging us for something good, for the goodness that was shown of the Lord, how did you do that? How can you judge us? How can you try to destroy us for showing good? These are people are crazy. There's a lot of people like that around. So crazy. Kalau ngam tau pe fa mai wa tumu o le mana le ngang PAIA wala unga le upu. La unga mar fa malos. Say to your neighbor, are you under the influence? Kalti e fa upu e fa su tasia. Pues tol sulu ye pues tol tasi. Ya tato fai tau ia ile ia fa potol tasi ia ua mavae atu la tau fa poto ngaluenga e fa potol su tasi ua mavae atu la tau tatalo ona lulu ina leo le mea ua fa poto ai la tau ua tumu la tau le nganga PAIA ma ua tau tala atu le fionga le atua ma le faa malosi. Amen. Ia o lope te ruma Ioane, ia wa uma mai lo, mana faa matau mai, ai o lo la connect group. Ola fule ngor connect group lea kuingi. Ia Holy Spirit seekers, ia ola sa ilia si vaenga. Ngalua ngai fa tol su matas ia na umma mai wa lui mai o ai o mai lo o le Holy Spirit seekers the tallo ro ia va ila mele mo. See, you need friends, you need a group, you need a family where you can go to. It's a tawona yaise vaenga e yaise kulupu tawona yaise se a circle of friends where you can belong to. Fa malosi oi while it's a lot to tai le me it's a lot to maua le me pam baku le me ya ka le uru le me ya ai se me ki sau mili ai o ma fa malosi ai o ma e tangi ai ma tu ina jo yo vi ingai le tu amen so afa isi si mana mrs grupu ya le ata mai lava ya le sunga ya ahim peta ahim ia tonga fai wasau kurupu ali ia tonga watu e nistama. Na ona umana lu itau o mai loa olo la tau prayer group. Le ia se mere fa bika ko wole mole se ka skudimi. Fa mai ka ko wo prayer group. Oh prayer group. Kanga watu ala lang alefoi e watu I loa tatalo. E watu e leitanga te lo le talo lo le tua wala watu le tua o le fai me umana e fai masina ma lama me lava take care of these people pawal me ai me malosi ma te tala ia ro tala le ia mas fa sala mangisi me pawal me fa malosi ma to ina wa fa tumula ton mana le nga pa ia fa me wa tala ma fa malosi
Hallelujah. Ya titia uma fitu na yai ya te utala man fa malosi. Ya. Tato o isi mea na efa maile. Ngalua ngaiva ile wa halu anania e fa e ona lima ilunga ya Saulo. Hallelujah. Ngalua ngamta po iva. Alo na va po suma fitu. Hallelujah. Lord. Faitava tasi ya ona alu leo anania ua ulu atu i le fale ua faae atu ona lima i lunga ya teia ua faape atu lo uso e Saulo ua awina mai ya ue le li o Yesu e faali atu oe i le ala na e sa wai ina ia e toe vaai ma ia faatumuina oe i le nganga pa ia. FAATUMUINA oe le nganga pa ia. So o mea umalava leta ua ile FAATUMUNGA in reference to the Holy Spirit. Tusi ile whenga fau. This is here. So se mea lava ta ua leo iai lava le tali. Ia leta tue e te leo loa o le aluanga iwa so pa suafitu. Ia te vaila ia na ua saule nganga pa ia lunga wha malolo ina saulo. Ia Paulo. Whaamaloloina wa sata waso whaamaloloina ia whamewel tus pa iu baptisoina whaamaloloina koe baptiso. Baptiso le vai ia e whaitau fo ia nganga ele i ia nganga immediately ia wala unga malo. Kusole wala unga i mele ngonga kaua ia. Kusole mele na itza ia a leo koe tau support. O le tala le leia le na whaasawa e Saulo. Nganga pā le nganga pa ia, turn around, ai koe support le mele na ia lue whaleanga. O le suinga na pe iai le ngaluenga le nganga pa ia lunga ia tātou. Na usoi vai ma tātou, le ka le siel tai au no. We have that influence over us. O le lunga ia tātou le mana o le nganga pa ia. O le launga le tai au ne, o le whaamanatu ia, te tala o mata wha le nganga, te tala mata o lo loto, ma ia e palaka atu, ma e loa olo, ia le mana le lunga ia tātou. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. La tātou tu lai me lunga le tai au. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Mata mai ale pepe le whanau, whaatumuina le mana le nganga paia. Who says that the kids don't need a spirit of hope to feel with the Holy Spirit? Oe whai mai le tau e le se me tau wa o fuol baptisonga le nganga paia i tamitilaiti. Ele o whai mai el tatou mau, o na aso e ngatai e una oa, li lingi atu oilo o nganga paia i lunga o tangata umalava. Tangata umalava la le tatu whaitau ia, mata mai al pepe. Mata mai al pepe. Mata mai al pepe, o tangata matua. Mai al pepe, e o tina, it's like son, mom, dad, and the church, amata mai ainga. Whapenan me le tātou te mana na oai i le tātou e kālesia. Tātou le mana o se e kālesia mango, ma whiolinga mai e le ngā lue le whaatanga le mana o lea. O le nganga pa ia tātou te mana o mia whaatasi le ngā ioi, o le mana o le nganga pa ia le lotu. E te amena i e tai au nei. Hallelujah. Thank you, Lord. Whai ele o se po isi tangata e iso na manatu whapena.
you might be in the wrong place. Because in this place, we want to be led by the Spirit of God. We want to open up our heart to the move of the Spirit of God. We believe in speaking in other tongues. Ma tātou te tali tonu I le tautala I ngangana ese. Tātou te tali tonu I le tautala ma le whaamalosi le upo le atua. Tātou te tali tonu I le oso ma le oli, ma le vivi I le atua, ona ole oli o le atua. Amen. Ai whai tau le ia Elisabeta, whamai inga Elisabeta. With a loud voice. Not a distracting loud, but it's like the joy of the Lord was feel. Koi FAATUMUINA o ia wa alanga leo tele. Awe whaftai wa sau ia te au le. Ne wa o mai lau whaatalofa nei tai au. She was with a loud voice. Where she was doing that? Maybe in the kitchen. In her kitchen. Inside her house. She was loud. She didn't wait to come to church to get loud. You can do this anywhere. We are open for business. We are open and manifest mana matu te welcome, matu te yoe, matu te mana umia, matu te nau yai, matu fia maua atili, matu te fia fata itai atili, matu te mana oina ia matu lo laloi matu le influence lo mana malo nganga pa ia. A matu fai matu te talo, matu group te talo, matu te talo le mana le nganga pa ia le tua. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O lauvi inga, ia failea, mataulanga, taulanga famanu, taulanga fafetai. Ia langona mai le langi o laualanga e paia e ona le mana. Hallelujah. 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 Amen. Ia fanene inale tua sili esse. Lilingi maya Yesue. Ia FAATUMUINA maso umaya famanu yang. Ia papatisoina. Ia papatisoina maso umaya famanu yang. Hallelujah. El melo e tua il taiao nei. Amele fatino tu le tua e te ioe iai. E fia whao ngā oe le anganga pa io le tua. Doing a posture on your heart. Lo loto ma lo anganga ma lo mawhawhau. Whapeatu nganga pa ia. Whao ngā mai a te au. O i o lo available. I'm available to be used. Te whao ngā ia te au. Hallelujah. Ele iloe Maria how pe fa fena tupu mele na fa ele angelu fa mai fa ya ta a fa se mele fa ya ta o tu sam la up. Let it be to me according to your word. That is our response. O talina ta tu ta ne ta ma le lava mele le fa ya ta fa nga mai lo leo fa nga mai lo ngutu fa nga mai lo tangata fa nga mai o tupe fa nga mai lo psis fa nga mai le me fa nga la la se me ta fa nga mai ta. The influence is already on us. Hallelujah, Lord.
So se fe au te au ngofi ye faia pea loa tua ola taulanga lea loa tua e le nei loa tua e oa ule nei te ofo atu lo olanga mo o Yesu so se fe au e a ngofi e faia pea lo atua e talia o la u taulana lea. Hallelujah. Ya o lau talo na tai au nei. Hallelujah. Amele ftu fai e lau talo na tai au nei tau te li tal fai. Au fo atu lo o langa mo e. Se mea lava te mana o yanga ngapa ia. So hani mai a te au whaonga ia. Au ni au toi fefe tangata. Fefe ia ua manatu. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Te lewe o nisho tātou, ngau lewa na mana o le ngangapa ia te tatalo ngana ese. Te li lopo inga ke mai. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Ioane oso e se peta ui vii, pero feta sakaria tau tala ngana se ese, la aunga wha malosi, tau tala mal wha malosi, Heo Apostolo Paulo, when the influence come upon them, they respond. They respond. They respond to worship. Hallelujah. Lau te talo wha iu tatou tai aone no tatou tai mi le tua, o le te talo na lau e kalesia, mātou te mana o ina ia aua, ne i mātou vālea i me whale nganga, ia mātou popoto i me whale nganga le tua, ngā wa ia tua mātou mawhau o mātou nganga, o mātou loto, o mātou whiwhilinga, le tua o mātou tino, o mātou ngutu, o mātou mawhawhawai, ngā umo i mātou tai au nei, lewa mātou whaalongo le tua, i le ngā yo inga lo mana, na fio mai, ma ia lui tauina, ma whaangai yoi ai, ma sa veo wai, ma lulu ina ai le tua mea umai lo mana, e whapena lau e kālesia, o lo mātou mana ongal na tama, ina ia vea i mātou o tangata e i yoi ngofi atu i le ngā yoi mai o lo mana ma lo nganga pa ia lo mātou tama. Mātou whaalongfo nei tai au e tā ua o lo mātou whaamalo sia lava, building up ourselves, le te whita laivo i laua fionga o le tau tala inga ngana ese, pe talo inga ngana ese, pe pese inga ngana ese, pe vivi inga ngana ese, ua whaamalo sia e ia o ia. Le tai au nei fesoso ni mai ai mātou, e le ngatau ngana ese, au mātou lava upu whaasa moa, e mawhai lava o na mātou whausia ai i mātou, e mawhai lava o na whaanga e tia ai mātou. Tusa pele ai nisi o mātou au tafa, tusa pele ai nisi mea fesoso ni mai, leli ie, ai a mātou loa ni tai au lau wha longa lau upu, e mawhai lava o na mātou whausia i mātou i o mātou lama. E le te tau na mātou whaavaivai wa e le o oio se atua whaavaivai, wa e whaatonu whaafia i mātou, aua mātou te popole se mea, aua nei mātou atu tuvale se mea, aina e whetalai a mātou strong, be strong in the Lord. Lewa mātou loa oe le tua, mātou te tau na mātou malolosi ai a te oe lo mātou ta mā. Le tua whaaftai, whaafamanuina ia te oe le vi inga le ne tai au. All the glory, all the honor, all the praise to you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for your move. Thank you for what you're doing already, Lord. We receive your word and we are saying this morning, let it be to us according to your word. Ia whaia ia I mātou e pei o lau wheta lainga lo mātou ta mā. Whamanuia lau whanau anga e tfoi o mātou whale ne tai au.
ia o ma le file mu ma le taʻitaʻiga lo mana o le nā le matou valaau ua le suafa Iesu. And everyone says, Amen. Amen. Ia. Lo le whamalosi.